kubor baman kesngi awan lam shipi da unang yalam ni Kanipat kalong kawi kubor syaka jait riu. Kalong badon kami ini bangin smooth syai habangi kren syapang kari bat ka jait riu. Ngidi ban smooth ba ngenma ban pinikhat yakini ki artli. Ya kari bat dia jait riu. Ngema ban shim khai ya kawai bat shim sting ya kawai pat. Ladangi ya keren ya ka jingroi jungkari ya ka jingkiu jungkari ni plek jimut tang kumno ban kentiu ban penroi ya kari ban ni klet no ayu ka jai mriu kam toy na kata ka roi ka pa kan bu bat kan wan rai ka jingdu nong ka bakrau ya ka jai mriu ladangi perkhat bat tang kumno ban ya ya ka jai mriu klem da perkhat ru kumno ban kentiu ya kari kataru kan bu ya gajat riu haga jinge namar don kamban kentiu ya kari bahkan long gajing kersan ya gajat riu tela ringi smutu bangi long gajat riu ka berit pai bala ringi smutu bagani ka long kari ka kerpang ka bo bleu la ni don kam ban smutu shai bakini atli ki ya ringkat kimla ban ya lakajon don menta ki ba persang ban pensoto da kumui pa kani ban yo ki kubor baman kesngi subha ban subscribe ka channel unang yalam news kumle shibu